Yuh mantang tanyo hudip galam tawa lam kubu bele tapu but maksiat talit dunia melulu. Yuh mantang tanyo hudip galam tawa lam kubu bele tapu but maksiat talit dunia melulu. Pubut ibadat bersep contoh kalau tak walau pi cukup hebat dalam jerata tuju karena getanyo hudip hantrip sepanjang lalu mandum tanyo tagisa tawa alam kubu belalo dengan hudip amai tamita laju bele tapubut amai pangkai tawalam kubu. Yuh mantang tanyo hudip galam tawalam kubu bele tapubut maksiat talit dunia melulu. Bela lengan harkat ibadatan si gitu oh tawa akhirat ngentungkat keneng balu tapi nyele ibadat alam jerat han gesu ingat hairakan saban betul ingat ke kubu. Yuh mantang tanyo hudip galam tawalam kubu bele tapubut maksiat talit dunia melulu talit dunia melulu.